Hello, every good evening. Welcome to Manipur. Manipur, मैं पुनः पुतारा मुझे Manipur की कोई की लाइबा इरांग मरकता तोंगान में इरांग थोपसी हाउ की लास्ट सही अहम सिदा हज़ेक माइटे मरी कुकी की मरक की होइबा इरांग से मसीगी लोई देंगे मरक सिदा कोई तोंगान इरांग में हम कथोया दुगा इरांग से के हौरक फमजिसु मसी सेंगार के दे कोई के तोंगान बा मागी पर्सपेक्टिव्स व्यू मैं हम कक लाइक रहे इवन सेंटर ने पीबल स्टेटमेंट लाइबा इरांग से हानि चम इरांग ओइरम बनी कोई कांगलो बनी की अदुबो हारिबा इरांग से मसी मपान की चंगलक इलीगल फॉरेन हैंड यावे हैवी वफम बोले तोंगान स्टेटमेंट है अदुना हौजे मरुइना मपान की चंगलक इलीगल इमिग्रेंट्स की अचोब इरांग अमखक ने हारिबनी हजक लेबा इरांग से अदुना हौजे मरक सिदा मरुइबा कोई इंडिया की कोई नेशनल सेंसस की वफम लाको मतमदा मणिपुर की ओइना मिकोक थीबगी मतांग सी योक्सलकपा मतमदा मणिपुर की ओइबा अचोब इशू से हौजे ngasi yamna maru eba question am khak live se hojik akoi gi illegal immigrants illegal migrants khangdok tringai da hojik census ki part si masi move taw matau taribra especially manipur ki case da aduna census ki matang da manipur amadi akoi atop top state singa masi comparison taw matam su manipur na tungan ba sor khara am khak laire aduna manipur ki oiba area da yeng pom tam da manipur da hojik census taw yagiro illegal immigrants khangdok trim kai haiba masi gi amna chawa wa ho ni ngasi manipur की कोई की मरोइना इमा कैथेल हैन खंगरिबा ख्वाइरेम बाजार की इमा मैम अमदि छात्र सिंह थोलागा तोंगान मखल की प्रोटेस्ट नते हजिक तौरैबा वफम जे सुबनतगी असेंबली तान चलगा यानिंगदे हाबदो उतनबगी दमक तादुम मुप अमखक तौरबो मतमदा सिक्योरिटी फोर्सेस मैम ना मसिदे अचौबा क्लासेस अमखक लाकपा अदुगा असोपन मैम खक यावरपा अदुना हाइबा वफम सिदा हजिक मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट की मसिगी रिस्पांसिबिलिटी जे करिनो मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना अदुमक मणिपुर की सेंसस सु तौहनगदौरिब्रा नत्रगना मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना हजिक लाइबा illegal immigrants migrants मैम खक मसी लोइनम खंदो मतुंगदा मणिपुर की सेंसस मथौ तारबरा नत्रगना मणिपुर की सेंसस से तहुदब तारगदी मणिपुर की प्लानिंग मणिपुर की डेवलपमेंट तोंगान चागुत तरांग मैम खकदा मणिपुर गवर्नमेंट सी मांगजबगी सरुक ओइब्रा नत्रगना हजिक सेंसस तौदना हजिक अखोई मणिपुर की हजिक लाइरिबा अखोई के इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग जे तौथोकदना सेंसस तौसंगी मतमदा मसी कनागी तोंगजबनो अमदि कनागी मांगजबनो हाइबो वांगसे अखोई मणिपुर प्रजा म्यामना मसी यामना मेक सेंगना अखोई हौखिबा चही मोर देन 30-40 years दगी हेना यामना सेंगना खंगगा लाबदु वफमनी अदुबो हौजिक की ओइना मणिपुर दा हौजिक सेंसस अमा पांगथोकनबगी सिगुम्बा अखोई भारत सरकार की ओइबा थौरांग अमा चथरपा मतमदा मणिपुर की प्रजा म्यामना हौजिक सेंसस तौदबसी मसी नियम चुमदे मरम चादी यानिंगदे हाबगी अचौ प्रोटेस्ट खक लोइनना ngasi इमा कैथेल ख्वाइरम बाजार दा मदुंग थोखिबा अदु यामना वायलेंट होबा पुलिस की अदुंबा लाठी चार्ज मोक बॉम न चिंबा अदुंबा कोई स्टन बॉम टियर गैस तोंगान मखल की कोई की खुलाई सिना मतुंगदा कोई इमाइबेन मैम खा कोई छात्र छात्री मैम खक सोखिबगी वफम ना चिंबसिंग असि यामना ब्रेकिंग ओइबा अदुंबा पावम खकनी ngasi मणिपुर के अदर मरोइना ngasi कोई टॉपिक क्लासेस ओवर सेंसस many injured. So I welcome Oza Jitendra Ningomba, convener JFD Manipur. Oza Jitendra, good evening, welcome to Manu Hutna. Loinana Oza Professor R.K. Narendra, renowned demographer. Oza Taramukshage, and last but not least, Oza Rinku Kumuksam, editor, Imphal Times. So I welcome all the guests on Manu Hutna. Classes over census, many injured. I ahan Rusrukse, ngasi convener mukaksu ibiriba just and fair delimitation हारिबा ngasi yamna chawa move amkhakne tawire je Oza Jitendra aduna census ki matang ji lakpa matamda Oza Jitendra maroina मणिपुर की हजिक लाइरिबा कोई चिंग अमदी तमगी सरुकसिंग द मपानी इलीगल माइग्रेंट्स मयाम खक लाइरे हैबसी खंगना खंगना ngasi कोई मणिपुर गवर्नमेंट एज वेल एज सेंटर ना मणिपुर दा कोई मिकोक थीबगी अदुगुंबा कोई लंबी अमखक चंगजल के तब मतम यानिंगदब उत्पय ऑफ लाइरे इमाइबिन मयाम खक सुए अदुना सेंसस की मतंग अमदी हजिक मणिपुर के ओइरिबा सिचुएशन फिबम सिदा सेंसस तव मरम चाबरा हैबगी वफम जिदगी होमिना जिकरी वफम थंबे खुरमजरी मोर ने अखोगी इम्पैक्ट टीवी येंबीरीबा कंगलई मियाम सा खुदिंग मफुमदा campaign for just and fair delimitation gi makai degi ngosi gi thogdok uduna maram uduna akhoi thogdok ngasi gi khongjung uda saruk yabi ki ba akhoi gi tongan ba makai khuding mudi lakiri ba ima maina pai bising madi kaitel pombi ima singna saruk yabi ba adu gi damakta akhoi kai khumna bochari aduga ngasi gi thogdok uduna maram uduna thonning da thogdok macha ma thokhi ba maduna maram uduna khongjung boi singda khara khajik asok pan khara yauki ba adu gi nungai ta ba kanutu akhoi jeb di gi kai digi edugi nungai to bu phongdok seri ngasi thambiri ba kanosi ai ke khangba thamoi da lebo do ai khara haijege hojik si
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃꯗ ꯅꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯅ ꯐꯔꯤꯉꯩ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃ ꯅꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤ 2026 ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 10 ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1ꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯊꯤꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯌꯨꯝꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯅꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯛ ꯐꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯍꯧꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯤꯍꯧꯗꯕ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯅ ꯂꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯐꯦꯁ 2 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯨꯝꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ 2 ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯌꯦꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1ꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯗꯅ ꯌꯨꯝꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯆꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯅ ꯗꯦꯟ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨ ꯈꯣꯠꯂꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯤ ꯃꯦꯅꯨꯑꯦꯜꯅ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯏ ꯀꯩ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯦꯗꯣ ꯄꯣꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯣꯏꯗ ꯌꯥꯎꯁꯤ ꯃꯦꯟꯊꯣꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯥꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯦꯅꯨꯃꯔꯦꯁꯟ ꯑꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯊꯤꯖꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1ꯗꯒꯤꯅ ꯇꯥꯡ 15 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯤꯖꯕꯒꯤ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯣ ꯑꯟꯁꯔ ꯄꯤꯕꯤꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅꯕꯨ ꯀꯥꯎꯟꯕꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯅ ꯀꯛꯊꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯦ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯇꯩꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯦꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯔꯔ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯅꯦꯅ ꯂꯥꯎꯖꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯥꯎꯅꯔꯤꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ
Okay. Jadi tindra sih, koi illegal migrants ki masih issue sih, amna maroi be concern maroi be masih important issue ngkak oir ke lak bani last koi sih resang set na. Aduh, ngasih bahwa koi Manipur kumba koi international border mayang koi ba aduh ba state ngkak dah hajik se, yamna comprehensive oir ba aduh ba idea na terga aduh ba measures yang putoga Manipur ngasih bahwa illegal migration tak thok tapi masih cap cap maram sih koi oir ni. masih maram sih koi hangbili tu kita mamang dah hagalaga, koi na ngasih mitop yang saya lagi ni hasil menate lari kelas kano tu loin jauh banget ni 1991 dengan 2001 dah mikok tribu tu saya tara tribu tu hengkit kibu abnormal oibu growth mayam mama adu ko mayam hengkit tu lagi khangna Uji hybrid tu lagi khangna kari kita makta na madu mitop khantok tribu ni kari no haibu wang selak pun tam jadi hauzik aikoi gi lagi ba leibak subu ngak pun na bu khona bu tam da leigak sigi well torung na bu khona bada leibak well ama sem na bu khona bu tam da lengak bu yori bu kangbu politicians sing se magi asing ba haibata ko politicians sing asing politician orekta ba aduna magi oiba voter masing jamna phangna no khona bo tamda mito miya jadi kokshin ba natraga magi hingne ne bogidum selek bo maps do india ki citizen amu on thona no khona bo tamda aso bu lambi amu piri hai kana ma vote kana no khona pu ga so maram amne okay adu gadi hajik se khoi ge elected member maru in politicians me amji ki khoi ge vote bank sing se phadana mara kaina yam phadana chap chana thamna mang dana bai damak miko thi bagi issues da makoi kya important oi da bagi wang oi na hojik si amne luba mana ai khoi gi oi ri ba phibum sida kana gum politician kang khana ai khoi da hai ba na khoi na tori bu si amne di phaine adu bu tanja sa di ne moi hai ne kari gi no hai bon da hojik le de conflict na maram oi ka na lan mo hol kani hai ba ada lan hok ju kana no sini question of land hok ba an land hok ji kana na illegal immigrant sing land hok ne illegal immigrant sing du na land horaga illegal immigrant na ta citizen oi bu mo na nga thok ba ngam dragadi hari bu mi sing du ba ku lu sing mani ga ai du ri bram kamaina react to wi adu mo fam thama madu ge harik ba matam sida aikoina har je hojik si aikoina nangi na sagi hojik ka mak da yena ka da hojik mak da hau bu char ga tung da nangi na sa na su sing do awa bu on do ri bra ngasi yana le ba da yana ma sa khar ka da tung da kari or ka du ri ge ngasi 2023 gi me gi tang om di gi thol bu thau do conflict se kana ni yum phom oi ba no karam ma matam di gi la ki ba no hojik mamang de ingana hang bi gi ba do mamang da taw gre khang na ka du gi taw ki de mo hai bu hang ma ngasi la ai se sumaina ai hu ngasi yana sakki matam da tungda ai khoi gi tungi isa isu sing mayam duna ai khoi da mu 2025 da legi bodo ai khoi gi ipa sing do ai khoi gi sing do mithi bong mitam wali hai gi ne hebani isa isu sing duna aduna makhoi gi dam da khalla kanda wari ngai da koi wahuse adubo si hai bi phum je india gi constitution na people pizza rule ma le ri mi nrc national register of citizen na ma le jeri ba mi top si kana no mi top na to bane kana no haina india gi constitution semja ba abadare ko citizen ama aseng citizen oina ba semja pathap ama le jeri ba hari ba pathap to madu implement to yu haina haijo bane koina masida yaru de gi manam lai te ba adubo jule re oja da maroi na implement tong do ina mukta yam chap chaba khoi gi yam concrete mechanism amadi mathok tani ni khale aduna hojik census how the ngai mamang ji da civil society organization gi leader moina hojik kari mechanism tawraga di hojik khoi gi before census the illegal migrants sing se identify to ngam ngani haibu do kari kamai na kari mechanism hojik ki si identify to matam da kai hai matam da ai na hoki ba 2020 ga 2 gi 2023 gi me gi tang kano da February ki tang kun ni panda Minister of Home Affairs te kisi am tholaki hari bachi du keno haida da biometrics and the biofigures na haida adu da lawraga detect tong na ba karam detect tong na haise nong na sanga bu kangbu sing do nong na sanga ite pass to sanga idana me ma ji ko gi lambi sanga bu du da ma ko gi retina ai gi adu ga ma gi fingerprint lor kan da ma ko sing du di nong na sanga bu du di ma ko na du gi to ba ya ba gi pot am di leje ba India government thokse bani Manipur government thokulate India government order tawrini Mizoram amsung Manipur da hairi base anong na sangakpa nong na sangai haina khali ba mayam singdo madu phara chi tobu hanamba haina order ma thole hairi order du gi matung ina mamang da lebidam ba lenga ki misak kano hadar lenga ba singdana ekhoi gi foreigner issues gi matang da haidar ko illegal immigrant gi isi matang da kitang kano lakpani na naga sing gi manakta akhoi le gi ikai khomna jaraba hoje honorable new mai adiga hojik si akoi gi cookie sing ge manakta akoi gi lepa hakip man sinamen orakanda maiti sing ge makta akoi minister ama akoi gi ts basan da yorga committee ma cma ba sigi committee ju cma ga thabuk to horok ne identify to bom tam numini ni humni khakda da mi lising manga haina kanu to horok ne ba
थिगलपन फा खंगलपनेबा अदुगु मयामदु उरकांदा मदुदी कट तौगिबनेबा मसीमा वन ऑफ इंपोर्टेंट हाइदारे मसीमा मदुदी नौना संगप कांगुगिनेबा अखोइना हुजिक डिमांड तौजिरिसिना नौना संगप नते हौखिबा ममांगदगी संगखिबा कांगुसिंग अदु आइडेंटिफाई तौबियो हाबनेबा मसीगी आइडेंटिफाई तौबसे मसी कनागुमा अमखतिन ngamde citizen kanana who is a citizen or not the Indian citizen act nenamlei foreigner act nen amusulei madu nattaba ama haraga NRC habsina thamakanda yanabagi matuna cut obvious yar se kya ugadege haini yankanda akhoi gidi 1951 digi mamagi akhoi gi ahlaman singna 1980 de inagiba 1990 dot inagiba matuna foreigner se kana bu kogadege mitomian sa se kana bu kogadege 1951 gi mamangda लेरंबा कांगू सिंधुगी मसा मसु सिंग जोजिदना ओजेजनो मदुदे अकोई मणिपुरी नी अदु अकोई इंडिया की सिटीजन ओइरसी अतोपा मदुगी मतुंग लाकबा कांगू तुंगदुदी अकोई इंडिया की सिटीजन नते हाइन लौनसिना सेंगे ओमगलाइने मदु खतना आइडेंटिफाई तौबा डिलीट तौबा अदु ngमगनी है ओके थैंक यू सो मच यौना रेन लाग जगे अदो यौना हजिक अकोई मणिपुर लेरिबा सिचुएशन जिदा अकोइना येंगसी को हजिक मरु इना ngasiजु इरांग थोक्तना नुपी मयाम खक सोक अपन मयाम खक यावरे अदुना हजिक मणिपुर करी हाना मथौ तागे हाइबा क्वेश्चन हम खक लाय हजिक से अदुना हजिक से अकोइना येंग मतमदा मणिपुर की इंटीग्रिटी जिसु यामना मथौ ताइ मरु इना डेमोग्राफिक इंटीग्रिटी हाइबा दारे अदुना नेशनल सेंसस स्केड्यूल जिदा हजिक से अकोइ फॉलो तबो मथौ ताबरा नत्रगना अकोइगी डेमोग्राफिक इंटीग्रिटी हाना कन मथौ ताबरा साइ वाइसदगी हौनि I mark samjan jarake. I can am samna, we can hakasagi. Census am technical or bottom the sangdana. Census that talk to see a queen India the lady ba living individuals, ma'am, sing say. Living individuals sing da citizen or be a non citizen or be even the foreigner or be a popodagin city box and count to census. And I see Census Act 1948 and the Census Rule 1990 Makada count of it. aduna masigi census ki process se atopa akogi parliament ki provisions mayam je hainari si SIR special intensive revision ki data the based of ba adagi Aadhaar natraga biometric data based of the yani natraga NPR national population register the based of the phani kaina haibse masi wrong conception namaneba census ki provisions sidaida atopa kanosida based of yate mai tongan be jurisdiction am lejari ne census 1948 and census rule 1990s gi makada say for example mayamji am hainari si SIR je hana tawraga census ko na tawradi phani kan SIR je tawdu si di SIR ji su magi provision am gi makada ek mi makata uri ne ba and ek se representative people act 1950 and the registrations of electors rule 1960 gi makada Ziki SIR is the electoral list voters in Ziki regulate over name. And the regulate over the not based on the citizenship, the based over the table. It is based on the ordinary residence as never. SIR da based or voter list happy say not based on the citizenship. And Mayam not wrongly perceived already electoral means or the citizen we have to put them like doing it. It is not much yes much one of the foreign citizen we have to prove amagi with the Adugama citizen we are real Boniface citizen and Patoyaro. Madam the SIR is based on the ordinary residence hygiene. Aduna hari basisu jigi lawra kaduru mi say trying pan suraba and the above level bot had away abasing to gi screening tawraga madugi regulate tawnabagi mechanism of never SIR harisi adugu masida phanayam na koina regulator also census from the sida census to we are magi tongan provision never magi adagi amana akwai Aadhaar natraga biometric si link tawragadi akogi census da asumba lakani kai basi yadeba Aadhaar si mai Aadhaar 2016 ai lejeri adana Aadhaar si so Aadhaar ma ai Aadhaar paire na citizen ni claim to basi yadeba manamdi Aadhaar si tawri si so gano neba akogi residence da base tawraga same ne Aadhaar si kamai to gebo mi mana even the foreigner also citizen also mayum link na Numit Samaga Marpuni 20 Adugi Mamangdagi later Pami Natraga Matung the Som Lategini Haiba me Sinduda even the foreigner also we can provide the Aadhaar cards. And then Aadhaar cards is period. Illegal immigrants Papani Sangal Gumizum Aadhaar people Yadura Magigi Yumling the Numit Samaga Marpuni
lei taragadi ma adar pi doine okay si achumba india gi step oidore masi gi natraga masi aran ba oidore ma si adari kana ba yam lai adar da magi digital 12 digital scheme magi unique identification number ama piraga magi residency india da adugi ordinary residence kya le identify to ineba adu madu mangna madu gi belu magtana ma citizen oi habati lepa yaro ya anu citizen gi di tongana magi citizen act 1955 foreigner act 1946 adagi foreign tribunals adu main to citizen identify to ko doine adu na aina mayam da katang aina hangasani ngi census foreign toropa matam da census da di Bharat da leiriba natraga Manipur da leiriba mi khudima hepokudane si baba foreigner ogere ilamje contoxin gi doine adu census torogum da koina NPR gi data da natraga SIR gi data da base to bada Aadhaar link to bako besi yade Aadhaar se link to matam da man Aadhaar se link to shel matam da military ocean matam da ngasai gi census ki rules and kanoji ek sigi boundary lan thora ka doine adigi mu supreme court se direction pide Aadhaar link to targeti individual adugi magi privacy da kuthingin magum ne ba and the privacy is the fundamental right of the individuals adun supreme court ki rai gi matungina census da Aadhaar sina yadri ne ba sina bisi or ma tongan provision ne ba aduna mayam na khangbi ga do si census toropa matam da koi SIR han taroga da base to ko di question arise to ti now question is census si toction grani mi loin khanjan grani aduga masigi whole census lora matung da sahi taragi whole planning is based on the census that are based on economic planning the resource distribution ki obi welfare scheme ki obi the political metrics obi delimitation ga lai sai la ka doine it all based on the census data adun census data da based on kadori ni the limitation the welfare every scheme ma aduna ka dong so ko ni SIR ki data da adagi NPR ki data da adagi Aadhaar ki data kaise based ho raha hai census is very important adun whole bhaiga bi data le tu ne sahi tara amagi state amagi ne whole country dugi masdai da koina yamna koigi mong marin ta da ba pot khare yauksan gi tara di madugi replication as sahi tara da loi do ne mutta do ne portion for example aikoina bujiki mi sin ji yauksan be census ti be da yauk do ji indigenous am leire number 1 now sahi kya adagi chronic oina sanjan graba illegal migrant mayam so leiram ne adu yauksan gi do ne again bujiki matam masida tangdu lai ta da ba matam masida community sin si after my population digi kana badu khangbani welfare scheme da adigi board ki delimitation la pa ki sit arrangement ne kana ma khangbani khutta pu dan hapsan ne ngai le ngai ne adon bujik le je Manipur ki han already sanction dana le graba huge amount of illegal migrant ki amal le jare now khutta puba hapdagi ngai leba pot mayam ga lere adu yokshallaga adu ki data da base ro planning torokpa ama torota agadi census ki magi sanctity oiba ko ki real demographic picture ama utna ba tobu da akai bel lei adu tungda akai bel yam lei adu census yamna clean oina clear oina tobu muthuk tai masi tohudragadi ko ki future ki kanu leite okay da idre ko wahang am tholok tore da oro ino da ji akoi census city akoi ki national schedule la tarok to ni hujik se aduna April 1st ge aduna hujik sigi mamang da April gi mamang ji da hujik se almost akoi nimit masing je akoi nimit 20 days farak taraf ni hujik se aduna hujik tiela ma matam ji da hujik akoi state government ki masigi achob responsibility im khak lai dure sai wai sida aduna state government na hujik se before 1st April akoi national wide masigi census ta udr ngai da akoi ki illegal migrants sing se realistically masi khandok pangam gdori bra wahang khak tholo e district se ai si bada ka hang ga ko gi census is the phase ani thong to we first phase is house listing and housing census second phase is population enumeration hai the first phase is central government ki Registrar General of India Census Commissioner na hai ri April lagi September bogi manung da 30 days ne to do se anytime to September gi 30 bogi da lusen do ne ba ada why kari ki tamok ta hatu na Manipur gi sigum batang du lai ta da problem lai di bisi da April 1 de hok tuino September last to ya September 3 to ya number 1 adu authority ni bade harakani madu gi nong ching ta ba ko pa nong ching ta ba gi problem du ga thaktab su ya huji Manipur gi thengnari ba present situation problem kana ne hena kana to gi je to that is the one question
then again census si ekoina census ki history haidare ne ko in the previous census si several times census ye to be census is postponed to be deferred to be su tu tu si atop staging tawurga manipur gi da thengda bada kai lai te ko for example yam sambada 1951 da 61 da even 81 example bizagi assam da foreign issue of 1981 census to dri ne aduga assam ko kala 85 to ri ne smart on the Nepal, Madam the Nepal, which in Arunachal Harami, but Nagaland, Yetoki, Jammu, Kashmir, Hajan, Home, Yetoki, whole state, Prayetoko, partly to what do I am doing. Even state when 2021, I talked to the Pope in the Yetu. I don't know, Yetok by say Census Act 1940, I guess Section 3, the Census say Yetok Yari never. Okay. I don't know, I couldn't have present situation is that Octavia then since a teacher Galagati Maduna Sahi Taragi plan Tungi Mamula could have do Madam Leaga census says census of Wayabagi Yadabagi my situation Jilay, but condition labor. I do Manipur substantial ever. My Adu Madule Mina Census Act 6 Section 3 Sigi Matuina, but I'm going to postpone to Wayab. During that, I go in Asagi illegal migrations in the migrants in the command of na going to detect Toguni, say NRC, for example. NRC Makti am Toguni, Namadung the Bay. I don't know process my amlay political population policy, Mashemaga state key, command to screening to Bagilak. Biometry and Bagalona the oil. Biometry to Adu skin tours, other data, census database, the way my provision to give one with the Lagadunia. Aduna, Matamkara. Census deferred to Raga, Adugi Manung, the planning the command to Raga, detect over Yagani, have a population policy, Shemaga, Madutopia, and Asmana, pass on the side. Okay. So that go, Zuki census scheme, I'm sensitive about concern of illegal migrants in the Kandoka, have seen for the last many years to get 100 Lao Lavani, Matamatam Gipali, Sarkagi Matam, Dragona. Although Hajiksi, ngasi ngasi maksu state assembly da Manipur gi CM na jo wafum khara thamgre sigi matang jida aduna hajik laiba khoi gi law and order made masi tungdu leita da ba irang je phar matung census tawri ga habi wafum bau laigre adun so far census di hana da gi tawni na khang ga lairabani masi aduga illegal migrants takthok pa illegal migrants khandok pa gi detection gi matang se khoi state government na tawdana lak phusi masi swai oi state government je fail ren lo ba yabra aduga makhoi gi kari gumba khara kana na bogi damakta na traga makhoi gi kari gumba khara makhoi gi opportunity adumba phangba area khara laibijna maram oidna manipur census se masi mapung phana illegal migrants sing si masi detect obo ngam da bogi adugi government ki responsibility swai oi ta kidan akoina illegal migrants hairkanda kari tawbagi damakta illegal migrants have a term se akoina sinare even dong de yeng se ko illegal migrants have a term se sinare bagi maram di akoi sta akoi illegally influx torokpa akoi settle tawkiba mayam ama leire se khangbadagi ne aduga amana illegal migrants kumba akoi gi somdai changa ising sigi masi already hana na protect tawna bagi india da law mayam le foreigners act leiri adagi akoi gi da haraga ILP bho adum leiri haitare akoi gi da adu sigumba mayam ma leina sigi potsi leiraga di illegal migrants ena akoi na sinari ba changa isi changa pasunga yada ba khakta akoi na namdana adum akoi gi haidi out of sincerity oigera amo oigera mathau masak khangna tawdabadai na khangdre law enforcement sing adagi district administration gi kangu sing leiriba sing adu paliba government na su for political purpose oigera amo oigera masigi potsi changakpa matamda masi directly implement tahogdre hektar akoi gi foreigners act ba lamamadagi lamamada changba haibse yade hande leiramne adubu changhale namdana changhale adi madugi singdu kamaina dictate tawgani haibse already madudi anauba law ama semdragasu hanana masigi potsida akoi hanagi leiriba government gi magi legislation mayam sida adum pharaga khagalaga tawba yaba potne for example Churchampur da 84 koigi illegal immigrants leiramba matamda police na moise foreigners act ki makhara pharaga detention tawgi aduga hairiba singdu deport among tawgi ba deport tawgi ayaba pirakanda adumaina tawdana leiba potsida koina why we are so much concerned about the illegal immigrants haibadi kaidobugi no yam kana oire se masigi striking point ama legi se kadai da legi da akoi May 3 degi tholei Iran masidai sida thoibe Iran sida kanogi outsiders ki head me ama Europe adai sida illegal immigrants me ama lei habsi
ꯑꯩꯈꯣꯏ boon in disguise ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯁꯥꯔꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ we go back to 1951 ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯆꯠꯂꯦꯕ 1951ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯁꯤ it is not very ꯑꯩꯈꯣꯏ accurate ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ accurate ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯄꯔꯄꯁꯇꯨꯗ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯃ 1951ꯗꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ 61ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ 61ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯀꯥꯗꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯅꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2011ꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ 2001ꯗ ꯃꯥꯅꯦ 1 ꯑꯗꯒꯤ 11 ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯖꯞ ꯂꯥꯎꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯪꯍꯥꯞ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯅꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦ ꯊꯥꯗꯧ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ 81ꯗꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ 81ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥꯗꯧꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯝꯊꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯦꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯝꯊꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯒ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯁꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯛꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯂꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗꯣ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯞꯇꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯅꯗꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯁꯟ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯃꯥꯏꯕꯨꯗꯤ ꯄꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ NRC ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏꯕꯨꯗꯤ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯏꯐꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅ ꯏꯐꯔꯠ ꯑꯃ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯐꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯛꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯋꯤꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯅꯥꯎ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯁ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯦ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯍꯧꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ why they are silent on this very specific issue ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NRC ꯍꯣꯏ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯐꯦꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯔ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ some other ꯀꯩꯅꯣ similar law ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ legislation ꯑꯃ why not put up a bill and pass it ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯏ are they going under the whims of the central leadership ꯑꯗꯣ central leadershipꯅ ꯃꯣꯏꯅ whimsꯇ ꯆꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ whimsꯇ ꯆꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯑꯝꯇ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯅꯨ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ beside the facts that NRCꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦ ꯀꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤቭ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯄꯔꯄꯁꯦꯁꯇ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯄꯔꯄꯁꯦꯁꯇ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ SIR ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯠꯁ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦഡ് ꯇꯨ ꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ SIR ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯝ 6 ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯐꯣꯔꯝ 7 ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯪꯏꯗ ꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗු ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔ 18 years and above ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕ ꯚꯣꯇꯔ ꯌꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯆꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ
adu chokout tong matam tu da aduna how it related to the koi census ki illegal immigrants census the lairaga su khanduk pasi kamaina yagado ina na koina ai this is my humble kaino ni ko kai marang na ha matam da mada area du da voter dagi kakradi voter list pandragadi he is not liable to enjoy any of the benefits provided by the government of India. Okay. And naturally he or she became kari akoigi voter list yaudaba citizen amadi dum oi ko adu de kakba adugi gave ama sarga adagi hojiki census kagi magi pot to the findings of the lariba ani sidai sida akoigi bridge tawba aba di some kind of legislation amuk pass tawrakanda when you are not a citizen we are not the voter adedi it's better that moisi moigi kano do horkom chiraga makoigi pot me abdo koi moisi karai dei lakpuna kamai to una han toroga moisi thado khinabagi moisi proof tawbe andabagi natragana moigi mathakta koigi karuba kano me ama koi inquiry me ama tawdana khotana tawbe abagi pot to di tanja du di pidabadi nate si hai dana SIR siga kano ga sip ma SIR di election commission na tawbani aduga census na magi census ki tongkhai bu person tawbani magi purpose tongkhai ba leijeba aduga how do we detect the illegal immigrants is neba right now koi gi leiriba phibam sida aina sum masi aina yengjabai wani akoina census ki pot illegal immigrants sida koi gi NRC gi kano gi lawsi moi hana dagi pen dana madugi against taw leirabani natra tawri sida akoina sida injal lutaragadi it will somehow provoke ko hana gi kitang wari sana ba yabagi pot sida provoke torkani madu kiraga ko hanje ba nati ko aduna adu nataba atopa akoina yam hai singna civilized society ama haiba matam civilized state haiba matam developed state haiba matam da without creating any trouble makoi gi pot to phattaba sing do sumjit na sitokpagi hainabi se masi adum leinayeba manipur gi su madugum bagi area do da sangjil kanda maswai gi area sida puthok pase sumbra masi kanana puthokani common man adi puthok pe royeba assembly gi koi temple of democracy lawmakers in sina legislation ama sema kanda how do we relate the SIR and koi gi kano gi census count or the household count laiba mayam siga kamaina relate rokani ado makoi ji kamaina khalak khandor rokani kai bi proper planning ama pass to hob chum me okay zarin ko maroina khoi na yeng mu ya ba zarin ko khoi gi any illegal immigrants ama phaba pun bai ba si moi natra moi detect to wai se India ge maroi ba minister of home affairs ta loi mo yauri ni aduna mamang dang sai zaring su hai Rampur ge moi mi around mi chama phaba even Imphal airport gi phagi ba Technopol gi even Norwegian citizen ama ba phagi ba lai rabni adigi mau gate phaba Jiribam gate phaba so many numbers have that but still akoi ge lairiba Manipur laingak natraga center na su masi yamna aruba akoi ge yam critical way have ji khanga bane tawdabu ngasi bawba Manipur gumba yamna akoi narrow oiba yamna masi da yamna akoi ge high sensitive oiba adum area am khakta makoi ge oiba prioritize pi da base swai wai si masi India government ki India government you want it depends on the political leader who are sitting here. Okay. Aduna definitely Manipur ki leader me am jina tahun da bani hai do ba Assam gi di yengbiu ko Assam da SIR taw matam da they are going to chalk out ko over 5 lakhs ko miyas in high. Okay. Ade Bengal gi keno da koi gi Mamata Banerjee gi keno sida kendra sida ko hai tara keno over 46,000 haibra adu maina voter list gi SIR taw matum da kakhat lieba that ko madugi indication ji keno they are not Indian origin hai na makoi se voter list pan ba ya de adu oi sidai sida ma aina palhoda vama lei mayam na misunderstand da sigiba kot khiba mayam du su dum kakpagi pot pudi yauri ko adugi mathak tane haijarina leiramiba adagi plus mogi Genesis yengu matamda moi voter list pamam thokpra thoktabra haina thiraiba aduga masigi tawdori di table walk ta moina data do moina khongolaga pikhalaga su as per maduda piraiba form 6 da piraiba record mayam du base toraga madugi pot to koina kano tawgud khandokadori neba aina haijabadi masimagna census count to da moi yauroi habadi leite leitragasu akoina illegal immigrants sing voter da yaudраbanina madu khandokpada yam chawna mateng panggadoriba instrument amadi adum oibanina adugi ani sigi bridge tawnaba legislation ama
government prepare togum to if they really believe that SIR sina akhoi si ki kana ba pi gani na ngasi sri kemchan ha gi khot ki lai tar gadi without akoina karigumba dugi bridge tawna na bagi pot ama bhawa sem dragadi adu so muk akoina kamaina kana ba low do no it will be the foreigners act the pandori bra pan ba yadori bra हाइबगी अदाइगी द लूपहोल मैम लेरिसे मसी पुलप ताइसननबा अखोगी कनो अमा मेकानिज्म अमा को अदगी इंस्ट्रूमेंट अमा अखोइना प्रिपेयर तौरगा सेमगा थंबा अमदि याम चंगे को अदना हुजिक लेरिबसिदा अखोगी एना कनो अखोगी इलीगल इमिग्रेंसी इशूनी इशूसिदा मेन ओइना खन्नबसिदा होय याम हाइसिंगना हेक्ता कनो तौदना नंगारगा तौदुसु अदुमक्सु हुजिकी लेरिबा इरांगसिदा सेंटिमेंट से याम कनो से याम हाई ओइना लेनबनिना अदा एरिया दुदा तौद्रगसु यामना नियम चुंबम खक्ता अखोगी कनो बेसिस अम खक्ता सेमागदी अदुगदी अखोगी साउरिबा मियांगसु ओ गवर्नमेंट सि खरदि तौरिमा अदु कमाइना उटकनी सेमि हेसे सेमली दु उटकदौने assembly da adugi do reflect ta hogda bane tawr akanda miyamna o thajaba simadi tawdormani ne haraka akhoi gi asawba akhoi gi pendaba akhoi gi lamsibu miyam jasingna laga laksin gidra haibagi wakalon do akhoi da akibu thador kada bane ana masi potse political commitment plus the officers working ko implementing those things ko so essential sine na